Bunsul l'OCM. Baki vei l'explicació per saber calcular le resultat d'un percentatge. Un percentatge se comprèn pla milieu dins un problème. Un parell de calçadura costa 50 €. Le mercant fa una promoció de 20%. Quin serà el nouvel prètz de les calçadures? Dins aquest problema, hi ha 3 elements importants. Ja 50 € és el preu normal de les calçadures. Le mot promoció significa que el mercant va fer una reducció que va doncs fer un preu plus pitjor que el preu normal. Et puis 20% que va nous ajudar a calcular le preu nouvel de les calçadures. %% significa tot la mateixa causa. E que si 20% o 30 o 40 o un altre percentatge serà tot varié. Ce que est ben important de saber és de saber si és una reducció o una augmentació, perquè el mercant pot decidir d'augmentar el preu. Així, dins el nostre problema, el mercant fa una promoció, donc serà una reducció. Le percentatge, així 20%, significa tot la mateixa causa. Cal imaginar ce que podria significar. Si el preu normal era 100 €, la reducció seria de 20 €. Ce que vol dir que si les calçadures costaven 100 €, le mercant faria una promoció de 20 €. Et donc, le nouvel preu seria de 80 €. Per s'y retrobar, l'on pot organitzar tot això dins un tableu. Un tableu amb dues colonnes principals e la colonna dels títols e 3 línies principals e mai la línia dels títols. Dins la colonna títol, plaçarem el preu normal, la reducció e el preu nouvel. Et puis dins les colonnes, mettrem l'imaginació. Així, l'imaginació, el preu normal és 100 €. És tot varié amb un percentatge. El preu normal dins l'imaginació és 100 €. És per això d'allò que disem 20%. La reducció imaginària del preu imaginari és 20 €. Et donc, lògicament, el preu nouvel és 80 €. 100 menys 20. Et puis il y a la colonne realitat. Et dans la realitat, le preu normal est 50 €. Et aquí, en amagatxa, se podem fer un calcul per passar d'una colonne à l'autre. Alors, per aquell exemple, és així. Podem passar de 100 a 50 en faisant la meitat. Et vist que fazem la meitat per aquella línia, en fa la meitat per tot. Donc, per la realitat, la reducció serà pas de 20 €, mas de 10 €. Et donc, le preu nouvel après la promoció serà pas 80 €, mas 40 €. Baki una tecnica per calcular los percentatges.
il y a une autre technique qui est une technique mai de calcul, un peu mai complicado. Toute l'imagination et la réalité. Di l'imagination, le prêt normal seria de 100 € et le prêt nouvelle seria donc de 800 €, puisque que la réduction est de 20%. S'espère un autre pourcentage, espace parier. Di la réalité, le prêt normal est 50 €. Et bien, per calculer le prêt nouvelle, podem faire 50, le prêt normal, cop 800, le prêt nouvelle de l'imagination, divisit per 100, le prêt normal de l'imagination. En faisant los calculs pitjou a pitjou, 50 cop 800 fa 4000, donc 4000 divisit per 100. Divisit per 100, eliminam 12 zeros et fa 40 est le résultat qu'abbiam trobat amb el tableu. Per comprendre millor, on fa un autre exemple et on imagina un mantel que costa 120 € al magasin del mercant de Tutaro. Le percentage de la promotion est toujours 20%. Fazem encara nostre tableu, le prêt normal, la réduction et le prêt nouvelle. L'imagination en premier, donc comme est 20%, le prêt normal seria de 100 €, la réduction de 20 € et le prêt nouvelle de 800 €. Ara per la réalité, es plus las causadures de 50 €, mas le mantel a 120 €. Així també cercam le passage de una colonna a l'autre. Per passar de 100 a 120, suffit de faire 100 cop 1,12. 100 cop 1,12 fa 120. Le passage sera le mateix per la réduction et per le prêt nouvelle. 20 cop 1,12 fa 24, donc per le mantel, la réduction seria de 24 € et le prêt nouvelle sera donc de 96 €. Et amb le calcul un peu mai complicat, din l'imagination est tout un parier, le prêt normal 100 €, le prêt nouvelle 800 €. Din la réalité avec un objet de 120 € et son prêt nouvelle se calculera en faisant 120 cop 800, le prêt nouvelle imaginari, divisit per 100, le prêt normal imaginari. 120 cop 800 fa 9600, donc 9600 divisit per 100. Et 9600 divisit per 100 fa 96. És ce que hem trobat dins el tableu. Baqui l'OCM, per calcular un percentatge, abem dues tècniques, el tableu ou le calcul. Adiciats.